Gada Bokrata near CJ, wabo mama near bebre, basa ya koso, ene enyema ACC se NDC din kudim yi, na yenya transition Ukrainian we pay na by Sano Crano, enru hot my January 7th no, ebi ma sase atie gumonten so, yes, your modem rano Adom 106.3, and almost says and California, Masia Kasei, posted for at Nipa 97. Mako duokron enson ye mra ne omo bedi ne nyina ne se omo ko borrow bi office ne ye ko sese ne ma ne ye borrow bi fie obi ka ne omo se no aban atena ye aban offices no na teso mo borrow ho mo sese ne ma omo sesa fridge ko sesa omo sesa ye printing machine sesa omo sesa TV ne laptop ne computers omo sesa ne nyina se na ne party a wini power inte ya aban dia inte oba be fa ko na eno da bokata ho amane bebre Ghana Post Harbor so say enu bi hye nipa kogu akire honom enyasem kumane security so ye title hapa na say me colleague Bagulisa was say also Metro Mass can see hey was say no say nkofo abechese ye bebuo man ye Metro Mass ho ye bebuo man ye eno so e wo Adom wo isi office ejadam MPP parliamentary candidate ne so ka ya pajatum chese ensemesisi na edroson ye manika senra o mampani John Dramani Mahama Ghana fatu abayi no ekasaye ya wo kache omo se omonye careful sasade na wo ye no NDC ni panyi bia nsoma ase kokobo sabra no ono na wadi nkudima wo ye president elect no on kanche wo supporter se kokodi sa adwuma no national executive regional executive constituency executive bia ni hono be kache se kokoye sade no enti se wo koye CJ na emra no eso mu a ose ani wuni no pepe no favoritism enu wuni ni pepepe ntu ye NDC ni ba na wutie mi anopa ya de ompanyifo akane o hwebra nipa dasani wo mo ebo no Facebook CJ hwede ekoso bibini ya to abawie bibini abato ye sumudwe nyame adom afede hye ya to abawie mom na nkrofo ewu nkrofo eprepre ya to aba na wie no Dabi na abana mebisa me ho se MPP winning election we enkade ne besi se MPP winning ya enkade ne besi se MPP winning ya enkade ne besi ni nyina ya kwamba ko na see se komo kra de wa ye de ensam menu didi yo e komo de ye fa ne sa ye de ensam menu didi ana eja ne yatwa to mu no we say mattresses aya park you mattresses na eja dem no mattresses we say ayenso na haya o aida ba ye kra sije na ka o se ebisa no ho ase aida ba ye no na ka o se ebisa se akosi se hwe ballot boxes na shisha ho no sije wo se ballot boxes no shisha ho no na shisha che wona che eja dem se ya ayenso na baton pesua so apema ntem haya o so hum haya hwede ekoso ho hwede ekoso ato abawie obedi nkunim obi ni ho a wo twe nda ayo ne ba bia ne odi nkugu agi atum se madi nkugu de wadi nkudim so isi anya aboso se wadi nkudim wono so di nanu di se ma betudwa akadien ra me hu video bi a me nim ba bi a na makosa ne ma no afri 10,000 liter polytank ayo polytank so kwa brane a wode ko ya obi munimuni ka kwan no so polytank no wo munimuni wode ko ni fie wo munimuni polytank no kwan no so hwe we ni asan so ko pesika foforo ye de asiesie niema asese yi nyina niema ye wie nyina ye de akototo foforo abesia na mu enti sije na bokrata ya bo ho asame ho video se na yo a edigu Facebook a wo hyebi no na Metro Mass de ya sije na meka che wo wani mo de gina ha posifo ate memma kantin kan wotwe hye bo mo gina ha no mo good delegate anim ha yo sije no mo good delegate anim ha yi hye de ogina ha yi na bati we wo so odi ko bon kofie ko dia bayire odi akodru Metro Mass ena chese mo sese hot mo ebru krofo abrante ye wo gina so no access ne ka green hwe tintin brane pa o posifo acho mo enwotwe ni nyina wachiom awu ahwehwemu ebekoso ewa eno so ho Metro Mass kanesi dia na meka chewi emu asama na da police for say as we speak 97 arrests have been made na ye prosecution yani di akire ye prosecution
Yeah, sure. Edaha na DSP Shaibu Sabi. Ena obisa me asemi na me humu aya me fama no. Aseden. Obisa say nti position ben na me hwehwe. Ewa he. Ewa he. Ah, you. DSP, good morning to you. And come on, press for more Lakeside Estate. Police phone na yenchechi amu na DSP. Nyankopon ensha pa. Amen. Abna yenkwa anime. Na sije daily guide mu no an me de wo ba ne fa etoso ensia. Wonim so mampani Mahama what I say na wono abo empenyefo makomaku edudin ya eba no transition team na wode omo ekọ mampani atenaye na makwaka empenyefo mampani akufa no so yi wo ho na eje omo nyina akwaka omutie kura hunu ba bi omde wetu de omo kyro ene de omo ba beto no nyina no omo akwakọ je tum na Owura Julius Debra ex mineral water on say eda na isi be declare no o mampani Mahama na wonne na busu afode to nso ofanso bi ho aye round bi ekita na wono ya papa Julius Debra ne dia ti si je sekepie program bia o mayenso on dia je say na sisi ya na ban abai kura de so no mbenom ne mo ono oye dada ntenya me nwanwa so be no mo oye dada me kan sa na president elect John Dramani Mahama na abo ne 2024 transition team no wabo empenyifo ne din we no sabe emra no enhyehyɛ etie no Presidential Transition Act 2012 Act 845 eno so na wagina edi edin ya betudwa na empenyifo edu no Owura Julius Debra ebe ye co-chairperson Owura Johnson Asedun Ketia fififi avikwete Dr. Callistus Mahama wono be secretary and Dr. Valerie Soya omo ka ho bi Professor Kwame na hoy Dr. Kasa Atofosen Mahama Ayarga Gusitano and Dr. Edward Omaneboama brain so agene di o Dr. Maneboama. So wa okay said before na appointment na ni ade no ensem bebre no na adwuma no eno ye nipa din dodo eno no cry en town point so okasa eno nye gidigidi she strong room omukukrusi ho wone ne mrante ya yira mo ne omka no ho strong room okukrusi ho enya sem kuma mo badwuma pa enti Dr. Edward Maneboama eka ho bi e wo ha sei na president elect no so no na wo mo eche so asanso nominate former speaker of parliament Edredo Ajaho eso no so enko enkeka no mu nyina wo mo enko hye adwuma no enye enti no ho asam eda ha o mampani akufo adon so e de list aba abeto abonte a eye mpanyifo we wo maye mame efrima osai operative of staff eka ho bie sanso Professor Aaron Michael former speaker of parliament ena eno eda nchen so a speaker of parliament na kasa Karen one yi Yewura Bagben enso eka ho bi enti ene ena wo mo ekwakosia ye be outdoor wo mo na fi ahwe sade adwumadie no ebekọ ewo transition ho sensem daily guide abokrata emu amane CJ ena mabobo bi so akyewo anopai no akade wen domi kwa benya so sensem besi ne ya no yehunu de wedding kunu mo domi kwa benya yehu de wadi nkuni wodo mekwa benya wonsa ahyase na no wo hwe ba bi te se damongo eso wendi se yi abugina posame walusi wokọ ayi ensawado ajesu wo anodo pre walusi wokọ yeso walusi sa na ba bi okrompo na no mu wie nti the fact say presidential no wo mu hunu ne se eho no ekoyie na no na nkrofo di narrative na ene na momonte so nti ye twen se do mekwa benya de no o ma suspend o ma twen sense kakra esansa basabaso ye no na ekoso nti no o ma ehome so anse no ma sanso aba dijuma na Dr. Mahmoud Baumia wotu franka ema MPP ewa fiabato emu a wono agetum ese wontu afa kwoto anye nkwan no na wokache party for ne party fo a akogu ba biote no enya samkuma yomu nyina akọ ekwa samokota nati akọcheche ne were ama ne hyeden se wonyere ne ho bibia be yeye na wokache se sije chance wa hu blame game ekoso krofo se party for di bi koye se party ni omonko omdia na sika ni ba omonko abotom ne go just obi e kan de Dr. Baumia Sadwobre o osi adwobreo blame game no eye we na ba we na fa we no osi no ehu hia de hia ne se wo mo bekwa kwotena se no makoyom homework ye no masanso de aba ye emfie nan ya edi anim no daily guide obokrata emu amane eno no na post for so a ebo amane so machi enkrofo enkron CJ o machi enkrofo nkro basabasa ya ekoso no the news center
ena ebomu amane ewo ne fa etoso ensia nti mu no edaha na eno dan chenso one Ghana movement ena post election violence basabasa ekoso abato achi no wo mo chese entwaye o ma condemn sanyo hosi emfoni eda asemi home na blame game no so omampani abedi achire ena ekasa ewo hai na seje eno achi NDC supporters no de omo ye no da bokata de ni nyina afa no wura ba ko wa ha se mi hu na me obi casting ke background no kra de nko nye di mane nkasa Gabi ochidako o say o se blame game no too early sen ko for be sa blame game no o so munyai ene bi mu kasa papa kra de yedin on kana no ntum kra yedin shadow ye friend say prime minister o mu se yedin on kana no ntum nti no de wadaro ma se sia yi de kebeya nkabi Dr. Bomiano Dr. Bomiano ne party mano enkasa why papa you watch you na de obeya fa kwasho dro wam why nti the Ghanaian publisher da boka tanim na we so eda ha sei no na Dr. Bomiano na woto nsa from Mampani da Muhammad nei wodo ne Mampani agana for yi no se omomode na na chita for ne nkasa no munya basabasa yo enro nwumre o Mampani Mahama wakasa na ye mame eso su si yo so no so nkrofo kwa atake no baby ote ad to say na nie nya ye pa posifo asase a wo mo be ye ehwehwemu wom na wo hye ne fa etoso miensa the news center haya no CJ ebo amane se afi oya bato no omo a omoto abama MPP wa fi mpim ye no ni aduonu 2020 mu no 2 million na wo mo anto aba 2 million voters are eto abama MPP 2020 mu no omo anto aba ewa afiwe abatum ni nyina ka ho bi na ede MPP akọ position sansa omuka ebu akonta ne se mantam yensa pa omudi nkonim eya sante mantemu apue mantemu na north east sa mantam yensa na omudi nkonim no na de omukọ sa 41% no tineche se omu wini massively ewa sa mantam yensa no ho a senka sa dodo nyina pia bonte to abana enka MPP betume de mantam yensa no adi nkonim ahun so no oman to aba no eno eye omo so no enche mu ne omo analysis a omo de ato the Ghanaian publisher da bokata nanim ewo ha yen hwe the custodian nanim han so joint transition team na me boss ma wo no ho asam no ewo ha na Dr. Bomiansem okai se we no enye kudita ene koye eyabato no man to ye eno man ache ba bi omo pe intabato achi basabasa yo no ho hia eno ene no so eda ha sei no na NDC die ya so eje ne home na ewo ha yesi prison break wenti police commander ewo hospital na wansan so cells a ewo police station honum no omakobu ani ama eneduafo na ewo ho ni nyina no omadwane ko eno wenti die si honum ani nyina no NDC atitafo no ene wo mu bia wo mu no eno na eda ha na wo de NDC tax bi so abeto yesi wanted na wo hwe searchlight ani ma mi hu omanim ni yesa emrantie miensa bi wo ha si ye wo hu they are wanted by the police hwehwe wom ati wom to de se wo hwa da bokata yenim ha sei na wonim wom a wonim ne dia obenim no se mo pa na sije na da ha ya minim sije dodo enti se wonim no pomoden na eyi post for asotire na the first transitional meeting ebekoso mabo amane dada na omampani Mahama na de senso de eto na titafo nim so munya botre no eno so eda ha na sama bugina pon ye declare no eso no na ye wina ono eno ye wina ewo damu ngwa bato empesua so nti o ma no mode nam so Samuel Bugina po walusi no enye no kre abrante no adinkonim ewo sa abato empesua no so da bokratai emu amane na mede amano sije ensem krono na atwahia na atwahia na who Sam the new publisher empenyefo mani mu da hai kenofriata da ha kane kenofriata da ha omampani Akufo-Addo da ha Stephen Ayesu ntimu da ha na kandapa ena national security na ayi post on my na data na statistics na national security na chete team kutuku team no moda for me timpanyefo na yefo di da ha na yese na who Sam sije ohwemu aye hwan ya ama data oni na so mti ho apa o anamba Ken wakakra kenofriata wakakra ena kanda paso wakakra de nyanye sabo enti ano no CJ o de na who Sam de me say wa woni mano ye ni dada nti o de ye mfa na saa CJ
me de wawie why sa CJ sa nti no e ban say ya na yawdie nti no mo a mo ye ohuro no de mo nte so why ohuro no madam ma mo nte so ma yen why na ya nko bi da so ahun unko bi da ya omom ye student politics ni student elections no ya bi sa de en we tie enye easy na CJ